Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Sapay kumata naragsak kan nakaradkad kayo lata. Babaan, tipan narabay ti Diyos, Ana Marswa. Welcome kayo manan, ngagbuya ka nagdengeg dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kadagiti may patangata nga drama ama ng biyanang kan biyag ti tao. Manipod man nga rod kanikab sa tita sa napudnanagan tintay drama. Kastiti ko nana. Dear manang biyanang, siyak ti asawa nga ingrata, tan nakasingsing pa ti asawa kanya ngamtang-tang sitak latta. Tagtagibas sitak gaputawan income kamang na kanya. Kasta kanayon ti balbalikas ko tunggal at dasaan miya pagkinawatan. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, agluto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apagisaw, nabaya ka dyak nangan itikasta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-anwam nga ruday ta, ipakan mo itasaw. Kanan dagi dya umay agsugal ito balay ah. Anya, hapeng agsugal kayo dito eh. Asino tinang ibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak ah! Apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang, auray agasawata. Isungahang ka man nga kundisita kanya, kruding. Kung namatlan no balay mo dato nga... Iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak ito balay, awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka, naawatam? It's merienda time, mga cardmates! Ag merienda tayo pa, ha? Wow! Mayata! At libre ang merienda. Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na, ha? Sa nga pulumat lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadang pailaang matita. Talaga nga kasta, ha? Negosyo nga rod. Sige, ag merienda tayo pa. Tapno, anda pa mig sa tayong ag sok-sok. Sige nga Rod, mangantay upay. Madamdaman ton ti bayad. Ay, kud, bagbagam, dya sawam maroding. Kumarit mo't nga rod no kas niya abagbaga akapang. Amuyo mo't ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at dya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga rod ti panagsasaunan no ka apong. Tanotub nga rak iti aramidin na. Tila maisidsidir na. Pudno matkit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot, isumat nga rod ti addaan. Oray pay, no talaga matlaan na patagkakunwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na, kukwa matan na tagasawa kayo nga rod. Un nga rod. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo konti umayo ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagita nga ibagbagayo. Memoryado pa kit dinata pa ulit matlang ti ibagbagayo. Mabitlaan. Oray siya nga pulo lang minutos. Adala ibagakan ka, balasang kao. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit dinteng kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilaim. Dagiti pada mamanugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa ka. Ay na, mabalin ka di apong, Huston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawid kayo kit din. Biyag ko datoy. Hangada kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang.
Iswasyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumad ang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang, Ammo kamay siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay da tita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de di asawa mi di garden na. Awan mo't anak yung asi kaswam. Iso tulungam di asawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para mo't lang iti pagsaya atam dayto. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di asawa magtrabaho. Nana Intang, dahito matla ti amok apagsapulan ngamin, ti makisugal, linyak sa ngamin dayta, takanayo nak amanga baknok wa. Anya? Makatultulong akmat kin nilakay ko, baban dayta, tamanga abak akmat wa. Ay sus, ado ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana, Sana may parbeng dayta nga raramidem. Di mo tultuladen di asawa jay apo kok. Sana dumngag iti pamagbaga jay. Ammo ka nasingped ka natay. Iso adeng genak kuma. Kim na ti pamagbagayo iti may sa akaeskwilaan ni tita iti card, apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita na pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod no kasta. Nasaya at unay tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan di asawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbaga ak idamen. Uwan man apong. Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangag da. Wan, oray-guraan da kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulong iti pada katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamiden niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpalikawan. Sardengan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan niyo kumamat nga ada asawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman la balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Aday, income kamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan, Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo nito ugali kada tita. Inkay ka na ginanan. Sana nasayat, nagbanaw itikas ka na kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressin ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect amat nga. Wan nga raw tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. Nagsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulos. Wala. Si Direm no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikati baos, ta sikati aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilangak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmimerienda, kakadua.
Unay matikas tuyan. Agkaiwaraman ang tirong-rong diti balkon. Unay kat ngaminan dagi atat tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mat awara. Nay, anyat tantana butubam dita, ruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakitay man bisita ni tita. Sakbay arum muarak diti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumpurme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbaga ak ninang. Da kayo man kit di timang bagbaga. Barang da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibyanganan. Jar na mo ti umapan umabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag. Tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarudken ka, no kastagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo diti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada. Right? Ada tataulan ti asyaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilamang yun kita kakadwa. Tulungan da kakadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw diya kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Ay, mabit lang, sir. Anya day jay, sir? Aday mawag ka na kami. Adda ka nagsusugal nito eh. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino di kadwam di tabalayo? No kayat yo, umaya kayo ay tiyo nagsar. Umayo kitaan, sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiang. Tanumamuak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni antek? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat atapon, tanarigat tiyag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit dinasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagje kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uwain, dito'y tayo kakadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda, kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat kukin ka, tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaon. Ayun na. Apa, itulok ko nga rod nga, agbisin kayo nga kakadwak. Han mata. Sige, ag merienda tayo pay. Tanabanog tayo nga nagna. Ngamne. Bayadan niya, tekanan niya. Ha? Nagbalbaliw siya, matan niya siya, wamapok. Di dan siya makanagsugal dito balay yaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, siya dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medya sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo ano, sa dino abanda. Ha? Ay, na.
Talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi siya nga kukuyaw. Kasano, kat isudamat akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw-awi din ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyak amo ano matmaturog, ano niya. Tanong sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Wan nga ta, apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw. Apay anasakay. Naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunak-lag. Malawanan ka kita. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Hostal kulak! Di ka ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ti sakit ti ulaw. Agmamalasak lang arunan ng kastapal at ibagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw, tita? Si Kangay. Anak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsusuerte aktad ta, kadda kayo mata agmamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako niti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko tagtay. Anya nga tadaytan ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka langan ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan, ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy, so nga hangko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakanat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbisin kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasan ka di pa, Roding? Ikararagta ang maagasan ka, bakit? Lukasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita idiayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag. Karuruar na la iti kalman. Kahit kumusta nga tangay? Ado ka no ti agas na. Kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di miten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka ni. Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang, bakit? Ala, kumpot ka ititanggad ko. Ay, Ano tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay.
Nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka idiro diyang. Ala, di ka nagsangit. Asino ko matagtinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko ti. Panagsasao kanyam idi. Sorry, Rodiyang lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga ure kas jeti tratom kanyak. Sorry nga talaga Kat sapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay, ado pa iti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta Rodiyang. Saan mo na problemaen dayta? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti maistrisken ka. Adda ka asi ti Apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. So di ka madanagan bakal. Kasta una pa nagbabawik gapoy timpak pakitak iti asawak iti kalabas. Kat ti pagyamanan kan pakaragsakak, uray pinakpakitak iti sana nasaya at ti asawak, si dadaan latta mga sikaso kanya. Nadungulat ta kanyak, isama ko na kasyak ti maysa akagasatan ang nakatumpong itikas kan kuana nga asawa. Tauray sa anabaknang, naasikaso kan nasingpat kanyak. Ingkarik nga ro di tibagik nga paman nga gimbagak, sulnitak tinagkurangak kan kuana, ket agsingsingpot akon, ket kaasi ti Diyos, nagimbagak met ket tinungpal ko dagiti karik. Alakastan, tugayem mo, tita. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Enyornos, pare ti script kan pare ti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot met lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Makablawan kayo amin iti naragsak nga oras kanal daw yo ngawan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Luna sa napudmanagan tintay drama ita. Ngam sakbay na makablawa mampay ni Ray Angkiano di Takatar, Rogelio de la Cruz, Wilfredo Dinong kini Jason Galang. Kastiman ti kuna ni Kabsat Luna. Dear manang biyanang, siyak tayo no adda makita no magustuak, gatangak, no lakit di ta adda paggatang ko. Ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, maumaakadagos, kat maipasulin, kat jakon paganano. Rogyak man nga rod, ti agsalaysa. Ita, tanakalpaskan iti panagadal mao Luna anak kao. Anya nga iti sumaruno aplanaw. Kat agbiro kak nga dagos iti trabaho katap no makasweldo akon. Kaya't kunti maadaan iti kwarta. Ay kit lalaingam nga rod tagaplay anak kao. Kakaisuna anak kapasaka iti board exam. Katuan awan ti sayangak nga kanito. Sayang taglabas nga aldaw. Iso nga masapul nga makatrabaho ak nga dagos. Tani ado ti kayat ko nga gatangan. Alang nga rod. Sapay ko mata makastrek kan iti trabaho manak kao. Ay natatang kamaudyanan na makatrabaho akon. Ha? Naawat ka na nakaw? Wen tatang, dakal ti swildok ije nga kumpanya. Ay, swerte ak nga talaga ta siyak ti may nga napili. Ay na, excited akon nga agtrabaho. Mangrugi akon nga agtrabaho inton bigat. Kasta aya, ay na, kablaawan ka anak kaw. Maragsakan ak parakin ka. Damag ko anak kastrek kanon iti trabaho jay anak ko esong. Ay wan pilang, naawat mo't adagaw sa iti trabaho. Kat jay sweldo na ngay, sikat ipang pangtadan na. Kas-kastrek na laeng iti trabaho, saan pa yan nagsweldaw? Kaano nga sweldo? Diyan mo namagam tukan ko na Una, adamot karbungak nga agdawat iti kwarta ijay anak ta, tasyak tinana.
Kan uray na bayagan ang nagsinata, tanak kulat ta ni Luna. Kat awan mo't mangibagbagah nga awan karbengam kan ni Luna. Kunak ngamin nga agnaud ijay balay, ngam di namot kaya. Di na kayat inibalalyaw ta saan na akaalaan tilakay akadendendam. Oo, sug-sug-sugam kit di Ala. isot amok. Pumanaw kan no awan na sayaat nga ibagam. Tanay, adupay ti aramidag. Agsubliak to nga rod, no agsweldo ni Luna. Nay, nagadumot dagita ginatgatang mo na nakaw. Anya kay dagita? Bagdag ito'y tatang. Nagswildo ak ngaminan iso nga ingulpek nga ingatang itibag. Tapno ada kasi nublat man di may sa nga bag ko. Masapul nga sa bali tibag iti kadaal daw. Diyak kayat nga ibagada nga may sala ang tibag ko. Anyan, ingulpim samot ten itibag ti sweldo manakaw. Awan samot nagbati akwartamaon. Adam at ate pang allowance ko. Kan igatang ko iti sidaan tayo. Ay na, nagganas gayam ta da sweldo na. Nagmayat ag siyaping. Ininot mo kumaginatang dagita, Tapno saan ka amay busan iti kwarta, anak ko. Kaanon to pa'y ngay nga makagatangak no inutak. Gulpe akik din Anak ko, Sige ta, yakar ko man nagyakar gati daan nga bag ko ito kabarbaro nga bag ko, tatang. Ikanak man matiti kwarta manak ko. Nagsweldo kan sa mateng. Awanan naibusan. Jay bag ate, itit ko kada kayo no kayat yaw. Ipadawat kon jay dumata na umaakon. Nanyag mo nga raw, tasyak ti mangusar, tane, awan bag ko. Urayan nyo nga ro ta alak ijay kwartok, nanang. Sweldo tayo man itanlo na. Intamang restaurant. Kayat mo? Ay, sapay adda papanak, mina. Sang butak no madamdam ajay paggatgatangan iti cellphone ijay mall. Gumatang ka iti cellphone? Apay, nadadaal ti cellphone mon? Haan matkit di, mayat pa'y ngam. Kayat kon nga sukatan dya cellphone ko. Ada nga may nakita nga napintas nga cellphone. Anya? Naumaakon dya cellphone ko. Kayat ko ati barbaro. Ay, pasensya kayon tatang Awan ti maitit ko nga kwartayo tagi matangak iti barbaro nga cellphone ko. Nay, kat no kagat-gatang mo dita cellphone mo, saan? Nabayag dato yan. Inam nga bulan nan kanyak. Kahit pangipanam ni tandaan a cellphone mo nga ay. Idulin ko unuhaan kat ipadawat ko. Ila kumlangan tapno adda sukat tinggatang mo dita baro a cellphone mo. No adda gumatang tatang. Gatanga mo to'y cellphone ko, Mena. Anya? Ni, katno kagat-gatang mo dayta. Apay, na umaamon? Wan nga rod. Diya kurso na dati kamera na. May mayat di may nga brand ko ma. Anyan? Naglaka kamutin ang mauma iti gamit mo, friend. Sige, Mena. Gatangam dato yan. Uray ilaklakak ti pa nang ilako kanyam. Adamot cellphone ko. Pangusarak di tangay. Padasa mga ipos. Tabarang addamang gatang, friend. Pangip-ipanam iti sweldom nga ay Luna. Di ka pa'y makaitid mo't iti kwarta kanyak nga inam. Jay samo lamam tiki ka mo na nakko. Laglagi pa nga damot ambag ko iti panagadal mo. Timultulong akmag tanang paadal kan ka anak ko. Ang mga no nalipata munday ta. Apay ko mga malipatak datangay. Ay, awan mat nga rod ti kwartak tadta na ibusan. Kasusweldom na ibusan. Apay, intad mo amin kinitatang mo. Awan to pa'y maititit ko kanya na. No kaya't yu alaan yun jay nagsukatak nga cellphone. Da kayon ti mangila ko itinadya tapno da kwartayo. Alahiyag mo nga raw, tay sursur ko nga ilako. Kasapulak ngamin at talaga ti kwarta. Naimbagla pagkatang iti agas ko. Apay di asawa yung ngay. Hana kayo nga ikan iti kwartayo. Panyat itad na ngay, kat no pasaray iso, pa'y ti dumawat kanyak nukwa. Data ngamin kat. Apay ngamin nga sininaan yun ni tatang. Kalpasan na. Nakidan na kayo iti awan ko kwarta na nga lakay.
Anya ngay data? Kasla kayo nga kakaase? Katoray mo ti amam, awan mo't makukwarta na. Uwan na ngam nagagat nga agtalon kan aggardin. Adu ti mula na nga natnatang. Diya kabit yung ay, nakasadsadot. Lakay nga minun, isuasanan ang makatrabaho. Sinaan nyo kit din, tagsubli kayo ito balay. Ay, jak ay ayatunan ni tatang mo anak ko. Iso ang maawatan na kuma. Awanan apulos tirik nak iti amam. Nagkupaseng. Lay, adamat insangpet mo a gitara, Luna. Nangalaam dita. Ginatang ko, tatang. Nanginadatoy. Napintas nga men. Anom ngay dayta kat di mon samot ammot ag gitara. Kat sursuruak. Masurumat ti amin nga banbanag. Nalakala nga suruan datoy. Anya, Umapalak ngamin ija katarabahwak nga nalaing nga gitara. Babae day jay ngam naglaing nga mangkuteng-teng iti gitara. Iso nga sursuruak man mata gitara. Apalak day jay nga katrabahwakat. ay sos, natumban to'y gitaram, Luna. Apay nga may na dito ti pangikabilam ngay. Nakawaramot ngamin dito, oy. Isimpamot ngamin, Di mon samot usaran ay. Hangko nga kayat datan. Nagrigat mata gitara gayam. Anya, Ay, bagiyo datan tatang. Uraan anwak hanak mat nga makasuro. Hangkon sa ngalin niya ti gitara? anyan. Sapay nakangingin na dito, oy. Idulin mo, anak kao, isimpam. Da kayon ati mangisimpa, hangko nga masango. Inakagdigusan ta, mapanakman na nagtrabaho. Nagsweldo kan, Luna. Ni, ada kayo manan ito balayan. Basta agswilduhak, ada kayo itoy. Katun taumayak mo't dumawat iti igatang mi iti sidaan may. Ay na, sinanyo nga minandyala kaya nga kadandan na yo, tagsubli kayo itoy. Agbasbasol kayo lang iti kastang araramidan yo. Agyaman kayo ata nasingpot ni tatang. Tano habali lang, endarom na kayon. Kat nagsina kami mutan iti amam. Katuan atayin sukat yung matngamin. Bimak bakatan kayo nga lalakiro nga. Ay na di ka kadisumanaong. Mangtad kakit din iti paggatang mi iti sidaan mi. Tani, mapurga kami iti itlog kandilata. Awang kwartak. Anda nang igatangak iti swilduk. Manan, anyaman ti ginatang mun ngay. Piano. Kaya't ko ti agsuro nga agpiano. Nalaklaka ka no nga minti piano nga suruan ngam dya gitara. Diyay ginatang mo a gitara, di mo mo't us-usaran. Sa ita, gimatang ka manan iti piano. An-anom da gitangay, itambak mo dito'y balay. Kat kayat ko nga road. At dapay tay utang tay dagis eskwela ka pay laeng. Di pay nabaybayadan. Mangtad ka iti paghulog ko, kababain. Manupay ayat tinabat-bati nga utang tayo. At dapay 30,000 Imbes nga da kayo timang bayad iti data, tapagrebengan nyo mat nga dadakkel ko timang paadal kanyak. Inyo rayo pay lang mat kanyak. Tumulong ka mo't ang agbayad anak ko. Uray 2,000 iti binulan. Wano 3,000 no iso. Sige, wanan, mang tadakto. Hanpay nga tadtatan adu pa'y ti paggastosak. Awan maitad mo. Uray 5 gasot laan. Awan nga rodan. Allowance ko lang tinagbatin. Sa nga gasot, ano kayat yaw? Isulat maitad ko. Pasensya kayo pa'y lang. Oo, naimot daytan. Awan pa'y ganas mo't ngagsusweldo ka. Igatang mo mo't ngamin adagos ti sweldom. Di mo amot agtipaid. Awan pa'y savings mo. Kat agurno nga to ano magatang ko amin nga kayat ko. Nakitak nga di paraangan da antinini tatatang. Nagpintas din na may anday di paraangan da. Nag-aduti mo lang nga naka-display. Nagpipintas! Kati sumot lang amin ti kukuan ni Antem. Kilamang papapintas iti paraangan da ti aramidin na. Isulat paglinglingayan nan aray jay. Taawan mo't nga rod kukuan na ta pensyonada mo't nga main. Kasla kayat kumutikas di nga paraangan Tuladak man da jay. Anya,
Gumatangak to man iti sabong. Makapaikat nga men iti stress no ada makit-kita nga mula. Wano sabong iti paraangan. Makapabangar iti rek na. Ay na, nakambirok ka man na iti paggasto sa manakaw. Agurnong ka, kabayatan ti kada ti kwartam. Narigat no pasig agastaws ti pampanunutam. Ay na, uwan ka di. Agurnong akto inton makumpletok dagiti kayat kong agatangan. Kakaiso na nga ada paggatang. Marigatan ak nga agangas. Gapo iti uyag ko bakay. Ay, anyabot ti kastan. Agas mulatan ti papapanan ti kwarta. Sapay awan makukwarta. Awan pa'y maikatang iti sidaunan. Adumat nga minan, tirik-rik na kiti bagay. Wan nga rod, agkakanat mo't ti marikrik namon. Apay, awanin tadyay anak mo kan ka. Awan, tado ti paggastusan na. Apay no agawid ka pa'y laang ijay lugaryo-karyo. Ing ka pa'y lagpaasikaso kadagiti anak mo. Apay, naumakan kanyak. Awan nga rod pagpaagas ko ken ka. Ang mga noa niya ti mapasamak ken ka iti puder ko. Makabasulak pa. Alya, Itulod ka pa'y laangan niya. Pasensya kan nga madanaganak at talaga. Awan pagpaagas ko ken ka. Iso nga agpatulong ka pa'y lakadagiti anak mo. di nakadwaan aya. Agkuyog ta. Wen, ngam itulod ka laang. Diyak mabalintag bayag ijay. Taamumot asaan dak akayat dagiti anak mo aparaken ka. Tanda ka nga rod asawak. Iso asi ka laang tagawid, wan. Itulod ka. Ne, imbag man ta nakapanunot kayo nanang. Sininaan yung dadya nga tatakaryaw. Ay, madanaga nakmut ngamin. Tanaga dun tirik-rik na unay ti bagina. Nagado ti anan na yan na. Katawan pang pa-ospital ko kankwana. Inton maustal iti sidong ko di makabasulak pa. Ay kat mayat ata nagsina kayon. Kat agsubli kayon iti balay. Nuwanan No di nakmapakawan ti amam, saan lang? Uray agsina kami iti kwarto. Adamot karbengak nga agnaed dito'y balay. Tadamot share ko dito'y. Nay, aguray ka. Madumot ti sabong dito'y paraangan. Nakahilera mo di tandagiti nagdadakkel amula. Uwan nanang, tapapintasak man iti paraangan. Nangalaam ngay kadagita. Kat ginatang ko Adaya madawat nga kakasta. Nagpipintas dagita nga mula. Kan nagdadakkal da. Nanginati pananggatang ko ita. Ay, di taman tinapanan ti sweldo mo, Luna. Katuan Anya kumapay ngay. Talaga nga kasta Uray takwartak mat. Pagbambanugak tigas gastosak nanang. Anya ngay dagito'y nakatambak dito'y. Aglalaok mat. Gitara, piano, sapsapatos kas kadabag. Jay anak mo intambak na mo't amin na iti gamit na dita. No nausar na minsan, no namidwa, ipaigid naan. Naumaan na ragitaan. Anya, ay una yun. Naglakamot ama umaday di ababain. Sayang lang tinggagatang nakadagitoy. Pati dagitoy sandals na. Apay di na usaron dagitoy. Basta impaigid na dita, di na kayatay. Ay sus, masayang dagitoy ay inakilako. Taiso pa'y ti mapaglakwan. Mapan ka no, magagat ka. Basta mangibingay kay ti mapaglakwam, tanay, uray siyak, awan might itod ni Luna akwarta. Naglalay ngam ngay. Ding kamat agilako no kayat mo. Pagbingayan ta nga ilako dagito. Tanuan niya ti mapaglakwan ta. Iso ti kukwata. Ilakok to'y gitara kan piano. Si kamo dagiti sansandal kan bag. Anya! Ay naawanon. Nabulang itmutan dagito'y mula ginatgatang mo anak ko. Intumtumban samot ti aso dagito'y. Nay, natukulan ti daduma. Sublatan yon nga asikasuan no kaya tiyo. Jakmat ngamin masangon ti mga asikaso kadagita nga mulmula. Anyan, naggasgastos ka laang. Sapay nagngina ti pinanggatang mo kadagitoy.
Ila ko men, no di mon kaya. Kat makamo kayo Bastahan ko nga masangon. Agpasuruak ngamin nga agmotor. Mga laki ti hulugan nga motorsiklo. Anya, ay narigat samot no hulugan anak ko. Narigrigat mo ti cash Pangalak ko may ti pag-cash ko ngay. May ti hulugan at ay ninot nga bayadan. Ti kayat ko asawa. Didak pakibiyangan. Kasto nga ro ti kayat ko nga ramidan. Kwartak mat ti usarak. Pagbamban nugak mat iso nga handak nga lapdan. Ayan tinaglakwa mi ti pianaw kan gitara. Ilatag mo. Ta ilatag ko mo tinaglakwa kiti sansandal kan bag. Kan nagitay na dumasamsabaw. Apay ko mga ilatag ko. Wala, ta bingayon ta anaimbag. Pagbingayan ta iti hustaw. Tapno awan dakdakal, awan basbasay. Ay, mala. Mabit lang nga ro, tay nakalaan ti pitakak. Gumatang kakit di matin iti lotem, Luna. Tano daga ti gatangem. Ngumat nga to ti balur na, bayat ti panaglabas ti panawan. Ano ak nga iti daga kat adamat basit nga lotem Kat pangyanvesam nga rod iti kwartam. Kasla ison ati savings mo. Tano kayat mo nga ilako, mabalin. Mailakom to pa'y itinangin-ngina. Kitaan nak. Dandanin mabayadak ti hulhulugak alote. Awan hilig ko iti lot-lote, mena. May mayat pa'y siguro at ilugan, ta mausar mo. Jay daga nga'y, hamumat nga mausar, nakatinggal ang mat. Mabalin mo mat amulaan iti agduduman no kayat mo. Masadutak nga agmula-mula. Lugan, ti sumarunong nga irwar ko. Iso nga ilakok di motor ko tati paglakwak. Iso ti pagdown ko iti irwar ko nga lugan. Anya, di mo pa'y nabaybayadan di motor mo. Ilako mon. Kat oray Dili ka dumat nga mente motor. Namin ano nga dandani ak na disgrasya. Mas safety for wheels. Nimat may nati umawag. Apay nga ta? Hello, Mena. Ala, Luna, nadamag mo ka din. Nabasam ka din ti group chat tayo, iti trabaho tayo. Ni, hanpay. Kalkalpas ko ngamin nga nagdigos. Apay aya? Awanan, impasaradan ti kumpanya pag trabahuan tayo. Anya? Ala! Apay ngay! Basam to ti group chat tayo. Inla na daamin ni Jay Tirason. Ay na, awanan ti pagtrabahuan tayo. Sapay dakkel ti sweldo tayo, Jay. Ay sus! Kasano datan ngay? Sapay kay ruruar ko itilugan ko. Anya ngayon ti paghulog ko. Rumwarak tayo nakag-apply ti trabaho. Saan nga mabalin nga mabakante akta ni awan paghulog ko itilugan. Ay, daytan ti bagbagami kan ka anak ko. Gastos kan tumo nga minagastos. Ay, mariribu ka anak nga talaga. Sige, mapanako na nang. Kahit ada na sa pula matrabaho. Ay, nagrigat matagbiro ka iti trabaho. Jay dakal ti sweldo. Adda man ngam nagbasit mati sweldo. Kat noan niya ti adda, isun na. May mayatan ngam ti mabakante ka. Ay, unay matati kastoy. Kunak no lifetime da dya nga trabaho. Ngamahan matgayam. Awanan marigatan akon nga mangbayad itilugan ko. Kasano dato yan ngay? Di na kam tumot ngamin tinengag anak ka. No bagbagaan na ka, sintirmag. Awan nga rod, Pasensya kayon tatang, nanang. Nagdaraso dusak. Sinayang ko dyan napintas nga oportunidad ko idi. No nag-urnong ako ada ko mapangrugyak tadta. Kan nailaw anak nga nangirwar iti hulugan nga lugan. Naglaka ka mo ngamin ang maumay ti gamit mo. Gatang ka gatang iti gamit mo. Ngam awan mo't kaus-uskan dagiti gatgatangam. Awan nga rod, Maameres ko tadtan ti bidut ko, nanang. Basit mati sweldo ka ito'y. Iso nga napanunot ko ti ag-abroad, nanang, tatang. Alya, kahit anang aramatam nga agam brown anak ka. Ada na bulod ko kadagi jay gagayim ko.
Hala ka, tagsingsingpet kan agan anad ka iti papanama. Di mo baybayan ti bagay, manakaw. Uwan na nang, pampanunutak ngamin ti hulhulugak nga lugan. Iso nga masapul nga agbiro kak iti dakdakkel nga sweldo. Wala Ket laglagi pem kumaakanayon ti bilin mi ken ka. Saan aga punta adu ti kwartam ket ngatangem amin na kayat mo agatangay nga uresan mo met unay akasapulan. Uwan tatang, adan nagnakmak. Saan kayam nga agnanayon ti kaadda ti adu nga kwarta. Iso nga masapul nga agurnong. Ket hana kon nga agbalin nga gastadura. Agan anat kayo nga runmat nga panawak itoy. Sapay kumatahang kayo nga agapapa. Agsinnaranay kayo nga duwa. Wen anak ko, nagsaritaan min iti amam dayta. Uwan anak, nagpakawan ti inam kanyak. Iso pinakawan kaw, ta nagbabaw yan naman ti inaramid na iti kalabas. Ang kayon nga agsinsina Wen anak ko, ikarimi dayta. Nagserbi nga rod nga adal kanyak tinaglabasa. Kat idinadaanak manan iti kwarta sinalimot matakon, kat ka sinaado maten tinaipundar kwa sa nikwak, bayat ti kadak iti abro. Alakastan, tigayem mo, Luna. Alagagayam ditan tinagpatingkahan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Ipapaay kanisagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone! At timanan tigayam yo Jen Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang. Kumusta iti tunggal maysa? Kapadasan man ni kabsat uno sa napudnonagan tintay drama. Dito'y drama ama ng biyanang, dito'y YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay na makablawa man pa ni Renz Latore, Maribel Lubrin, Imelda Pascua, ni Margie Albing. Kastimanti ko na ni kabsat uno. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagaramak iti balasang kat apaman ngay naklunak, ti kayat ko ikasar ko adagusan iti kabiitan apanawan. Agan ataklaunay ang mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong ko abusbusak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pay, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Da amangan no maagaw da kapay kanyak. Da kayat ama pasamak ti kasta Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runa no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng no malpas ti kasarta. Bangalaan ta kumay ti pagbayad tangay. Basta, di mon problemaan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiitan na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang unaw. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wen uno, narigat ti makautang iti dakkel agatad. Agurnong ka kumapay sakan to mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasarkan kwa na ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumutlaeng numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Ketay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masigurado nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikauna, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti mauror aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatad daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipik adi pa'y napusaan.
Tanarigat timang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaan no umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namot kayat. Kasar kanupay nga umuna sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may at mo't lang, ano, kasar kayo pa nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo, tinubiam. Di kan tumat nagururnong iday. Ngarod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita, kayat mon ti mga sawa, ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon, tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No diyo kayat, mga yabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. O nya, mayat kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makaammo ka nga rod nga agdiskitar iti busbusom nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan niyo mo't ti panagsakit ko, iti dadanon niyo. Wen nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng. Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pay laeng. Imbaga, nakano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Amangan no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan ti pizza ti kasar, dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalay yun, tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Agida ka laeng. Tada kamin ti makaammo nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamod dyanan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa eh? Rugi ako ninton bigat yag diskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos numalpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno, Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. jakmat mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananjay anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuren na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na nga agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launay ang mga sawa kat awan mo't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wen nga rod anyalat sa wendag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pay iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramon, unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't nagdiskitar iti kwarta. Imut-mut nagiti daduma akabagyan tayo. Naimbagpaikat nagitay saan tayo akabkabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imut da. Jak to awisan ida, intun kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan intun bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanen abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uy na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanya ante, ta umay kayo tumulong aggalip iti natang niya. Ay, kuwan na, insan. Day talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna.
Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya, kasano nga rod ngay, sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta tani makonfine ni nanang. Anya, sapay nakagatang kami ni Timaparte. Diyo pa'y laparpartyan Itantanta pa'y laang tani, awan mga sikaso kininanang dito ospital. Ay, sige nga rod mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Jak mo alakay. Madlaw ngamin anakapsot, ididimanon tayo ije balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay magtikasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan anatuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlat ta nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak mo Madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye, no di nakakasarita, di mo mat kasarita, Maawatan na kumamot ti sitwasyon, Inkapakanan na kita'y baboy unaw, mabisindan, ang mga nukumutong da. Mangilawlaw ang tumot day diyang abalayan nyo. Day, apay manay, no natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw di katugangam. Hindi nalain tantan-mutan di pa nakakonfine na. Anya klase ti panagpampanunot yadakin ka unaw. Ag nga ngabiton ken patay ni abalayan ngam itantan mo pa ilaang ti pan naka-ospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito'y. Kapilitan na gumatangak iti kanon ti baboy tapno saan da akumutong. Ay ket naganos ka. Urayan tayo ang agimbag di katugangam. Satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinasken nga agasan da. Ken iwayat da a laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsot. Ay, wala nga ron. Sapay kumaata makarwarin adagaws. Tanay, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko ama parte inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak kumapay lagi matgatang iti maparte. Insan, nayunak man pala tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kanagiti ginatang ko ababoy. Mano aya insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan. Inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan. Di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga rod. Inakalaan ti bulbuloda makwarta kasinsain. Kamaudyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga rod. May na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya, ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagusan, uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangurura iti kasarta. Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agriin kayon. Addan dagiti agpartay. Rugyan tayon ti agpartay, tanay.
itan ti kasarmi ka ni Lorna. Anya oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga ang mga mabanglas ti taraon no maluto adagaos. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alangarod Ne, adaawag ko. Hello? Sino na ito, oy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito, madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga Sino ngayon ti mangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay umat nga naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano dahi tuyin nga? Apay anak ka. Dahi mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, litay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka. Anya, adda na kontak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi, ngam saan da masango. Taadada iti seminar. Anya, kasano nga rudan? Si Kangay, amangan no adam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Ngam adamot lakasarenda. Adaw ti kagiddan tang agkasar. Kat, di ipuspon tayo manan ti kasarta. Puspon la akanayo nahin. Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't naigagara tinapasamak iti mangkasar ka data. Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mangkasar ka data. Alangarod Awan mabalin. Makaisamakmot iti sitwasyon da insan uno ita angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wen nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga men angkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo't na gagara? Wen matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang maitantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Oh no, adamot mapaspasungada na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay. Duapay mat abagyo. Agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin na napuspon. Alangan nga ipuspon tayo manang. Kat no kasapulan akat ipuspon tayo. Ay, hoston na ta puspon. Makauma. Basta matuloy ti kasar nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka di ti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar ka data. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado urag iti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapahan tayong irugit ti kasar. Mabit la amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti mo lanin ang kaninong ti simbangpag. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw.
agunget mat mo ibagam amapospon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpitak, kasano day tuyon nga Kan may sa napartain nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na ti utang mo, tausaran mi matan kasinsin. Ay, kasano nga taday to yan? Awan mo't di maraay iti kasaramay. Nagitimod la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga ro daytan ngay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Wen, mayroon pa akita. Nagitay nakautangak na kita. Kasanon ngay, si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumat nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rudan ti dimar ay iti kasar ta. Wen nga ron. Day tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay uno, umay da ka singirunin, at nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimar ay iti kasaramay. Awan nang tadi ti parawan. Di kan tumo nga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka, tasangwom dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Kat asino ti sumango kadakwada, da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida, tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo. Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti paruwad iti kasarmay. Tal-talo dinangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawang ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumit aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Nala, bayam. Tay karigatak abayada na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak. Tapno anda pagbayad ko. Aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Iniinot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan ngam kaasi na nabayadan mi mitlaang tanasyan ti asawak kanya kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat itaadan duangan nak mi iti asawak kat adamot ten pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan ijay ili mi kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan ti gayem mo uno. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayamyo, Jenna Almoite. Dakkalayaman manan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan!
Baro man na drama, wano pa kasaritaan ti mga ganyo ita. Amang tadliw-liwa kada kayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod kini kabsat lito, san napod na nagantintay drama. Ngam sakbay na makablawa man pa ni Gretchen Serkinya, Flor de la Cruz Tita Isabela, Nelson Aquino kani Pipito Ugay. Kastiman ti kunani kabsat lito. Dirman ang biyanang. Ibagbaga dagiti tattao a polemika no ti atidog ti biag na tagtawanan iti 98 ngagpadpada dagiti dadakkel mi. Napigsada pay laang iti kastatawenda kan sanda ngagkabaw. Kasta unay apan ang bantay ko kadakwada. Numabalin pasig na sustansya ti kayat kung ipaunagda tapno sanda pay amatay kat maabot da ti tawenda a 100. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Lola, nakasaganan tay makan. Ingkay manganan. Apay, ayan ni Lolo. Aday jerwara pok. Nakatugaw idayan ti tumba-tumba tugaw na ngagdengdeng ngagiti radyo. Bilibak nga rod kin ni Lolo. Napigsapay lang ti panagdengeg na. Ngam nakapsutan ti panagkita na. Malaing kaya ba ng tagsasango tayo na mangan? Awan, ayan ni nanang mo. Ingka mataya ba na natamanganan? Maudi pa'y kano, Lola. Manganto kanulatan no mabisin. Tanalawa pa'y di daldalo sanda di talikod ti balay. Isupay kano amamulaan itinateng. Ay, kasta aya. Ay na, paspasin siya ni nanang mo. Tadi mimot matulungan nga garden. Ay na, di yun panunutan day ta. Tabakit kan lakay kayon kin ni Lolo, Lola. Wan ang nasaranta kampay lang. Oray bakit kan lakay kamen. Awan saksakitam may. Talaga dakkel ti may tulong ti may papaw nagamakan. Tapasig nga organic ti kang kanan may kaniapong mo iday. Iswa na salon at kami. Wan nga rod, Lola. Agpadan a 98 ti tawin nyo kin ni Apong lakay. Ngam napigsalat ta ti panagdengeg yun. Umayak man, Elma. Ayan da na ng kantatang. Adada iji kusina, Uncle. Agkapkapeda. Sumra kayo Ay, Wayne. Andain sangpet ko ngagdudumaan na teng ken prutas. Presko na kita, oy. Naimbang laasi daan da apong mau. Agyamanak, Uncle. Apay, anyat linutom amas ni daaya. Sinigang akarnit baboy, Uncle. Iso ngamin ti request da apong. Nay, apay apag si daam inay ti karningay. Mahay blood da Nateng laeng ti rumbeng ay pasinak adakwada. Makasidsidada kanu ngamin iti karne, Uncle. Tapasig kanu ngamin anateng ti sidsidaan da. Sana bale, tasag paminsan laang matkit di, Uncle. Di kamot nagpampanunot, Elma. Ha? Isong araw ngay matidog ti biyag da. Tapuro na sustansya ti ipapaunag da. Kasanaw no mahay blood da. Awanan matay dan adina oras. Sayang jay 100K kuma nga awatan da. Ha? Mala, mangluto kay ti sabani amasida. Puro anateng tilutuam. Bay amji karnay ta datayo ti mangsida. Kanayo latan agulay. Karne kumahamet Apay kayat yun ayat ti maapit adagaws. Kakaisuna anadanon nyo ti kasta atawin yaw. Basit la panagura yan, 100 yun taon. Apay, di yu kayat ti 100,000. Sagpaminsan mo't lang agsida kami ti karne. Makauma mo ti puro anateng. Para mananda kami mo ti karne Oray sagdudwala agarrat. Ay saan? Maka-high blood ti karne. Pag nateng kailatan, kan ag-exercise kayaw. Nakapsut da apungan, Uncle. Di dan kabailan ti ag-exercise. Kabailan da. Masapol na maunat dagiti urat da. Tapno saan nga agkukot dagiti tumtumeng da. Nanang,
Nagpensyon kayon? Agpautang kayo man? Aniya ti pautang ko ngay, kapara iti maintenance may kanitatang yo dayjay. Ti kunayo kit day. Ada paborito yung anak. Nila ang sunya ti agnom-numar iti kwartayo kan itatang. Saan kumabot akas ta ti panagsasaom amanong? Di mimut al-almanang kat ti kwartada ng kantatang. Para kadakwada laang dayjay. Adamot trabaho ni Elma. Kat ni Elma tagas-gastos dito'y balay. Saan mi akut-kut yan ti pensyon dana ng kantatang. Paggatang daa iti maintenance da. Puno ti kunata adem lito. Ayon gayam Sonya, saan man at ila ipaspasidayo kadananang kantatang? Kakaisuna anasalun at da, pagsidaan nyo kit din, hindi makapahay blood. No dada ka sa mapasama kanakwada, da kayo nga agina at akimpasaw. Ha? Di yu itulok ang nakatugaw dalatang agmalmalam. Nas ka na ma-exercise ti bagbagi na, tapno umatindog pa iti biyagda. Amumot asaanan akabailan dana ng kantatang tag-exercise, manong. Ikarigatan da Awan nakarakaro ako mapsot da no saan da nga agkutkutay. Anda agpasumba ijay community center. Kuyugan kay to kanitatang nanang. Tagsumba kayo tapno mawatwat ti bagbagiyaw. Ni, nagkapon nyo apong. Ranaom, ikanak man iti datlom apo. Mawawak launay. Mabit na nga pong. Apaya kasi napampannog kayo. Apo, yan lang sakman iti danam. Siya na nakabalan ng iti sakap ta godang. Mabit na ang apong. Umayan. Nalabas mo't niya ang kalito, nanang. Dila na asyanan kada apong. Apay apilitin na ida nga ag-exercise. Kit di da nga rod kabailanan. Ay na, jak amo akas ta tinapasamak anak ko. Napanak ngamin ijay garden. Idagawidak. Awan mo tanda apong mo dito'y balay. Tagayam, ingkuyog ni uncle mo anapan nagsumba. Ay, saan mo't nga agpampanunot day di akabsatyo? Jay labagbagi na ti pampanunutan na. Ngarod almanen na ngamin ti 100K amaawat to da apong mo numadanon dati 100 atawan. Anyan, ibagbaga na arupat kwarta kayo. Ngam isumit gayam ti kasta. Alan na nanang, pautangan dakta ka sa pulak ti kwarta. Ano niya nga iti pautang ko anak ko. Naigatang mo kami ng nil may ti vitamins kan pang maintenance may tay nabatbati a kwarta. Imot kayo kit di Itaak lang umutang ka na kayo, hindi yu pa'y maited mo. No adala ang kwarta, ikan ka Mala, sana bale. Basta sakto ti mangalay ti maalayo ka ni tatang inton sangagasot ti tawon yaon. Ha? Nay, di kayagkad-kad. Taadumot tirigrigat ko ka na kayo. Gumurak na kontrandak. Malawanan. Sana dayta ti panggapwam amang gurgura kada kami adadakal mo. Alam tulat ta. Sapay kasapula kon ti kwarta. Apay no umutangak. Ta bayadan tayo ito no maalayo ti 100,000 na kwartayaw. Sagwa 100 kayo kanitatang, iso 200K ti utangag. Adda amok apagutangan nanang. Ay saan? Nagdakal mo dayta nga utang mo ngay. Kasapulak nga mina talaga ti kwarta nanang. Anan wa maya?